Dobro jutro, Fader. Dobro ti jutro, Blanka. Na ovaj veliki Kako petak. je na veliki petak? Pa evo, Kako si? dobro sam. Dobro. Nastojim da ovaj veliki petak bude drugačiji od drugih. Pa sam se to Da. jutros sam se malo ranije probudila kako bi započela dan s molitvom i čitanje časoslova i tako eto, da odmah od početka ga obilježi na drugačiji način. Postoje par smjernica koje su nam dane preko raznih portala, da molimo krunicu milosrđa, da u 3 sata smo posebno pozorni, da izmolimo križni put i tako, da zapravo cijeli dan provedemo u molitvi. Da. Inače, veliki petak je inače poseban dan u godini, a ove godine, zbog korone je isto tako neka nova težina na njemu. Dobro, hoćemo početi sa Rajmundom Kupareom. Može. Da odradimo to što smo obećali. On ima isto kratki stih iz 1976. i glasi ovako. Tvoj zadnji krik još i danas drma stjenkama ljudskoga uma u kojima se začahurila savjest. Ti šutiš i čekaš da se pojavi leptir. Tekst nije iz prve jasan, ali malo ga treba da tako rastvoriti. Rajmund govori o tom da ljudi imaju savjest, ali je začahurena. Začahurena savjest ne reagira. Kristov krik na križu se događa, ali ako je savjest začahurena, kao da se ništa nije dogodilo. To je opis događaja na Golgoti, ali to je opis i današnjeg stanja svijeta. Mi na veliki petak se sjećamo muke Kristove, ali ne znači da je samo veliki petak Božja prisutnost među nama i njegova volja da nas otkupi. On je stalno s nama. Ali mi se možemo ponašati kao da ga nema i možemo stvarno svoj život organizirati gotovo bez ikakva odnosa s njime, čak i sa negativnim odnosom. To je lako moguće. Mi možemo biti otporni na Božje približavanje nama do te mjere da i njegov krik nama ništa ne znači. Ali u svakom čovjeku, u kutku njegove svijesti leži začahurena svijest koja može drugčije. I drugi stih, druga rečenica kaže ti šutiš i čekaš da se pojavi leptir. Da savjest iziđe iz svoje začahurenosti i da dođe onaj lagani život. Leptir je nama uvijek neka simbolika života, pojavljuju se u proljeće, dođu iz čahure, iz gusjenica, iz neugledna u ugledno, u prekrasno stvorenje koje jednostavno daje osjećaj da je život lijep, jer leptiri su lijepi i lagan, jer on lako preleće. Na neki način to je slika života koji se pojavi iz smrti. Pa onda i sami leptir koji izlazi gotovo iz neživoga. Recimo, tako slika je jedne preobrazbe iz ružnog u lijepo, pa je tako slika preobrazbe iz smrti u život. A onda je Rajmundu na veliki petak kad se događa smrt i kad Isus umire da bi se dogodio život ili kad umire da bi smrt izgubila zadnju riječ, uzima sliku začahurene savjesti koja se može probuditi. Evo, to je možda u malo riječi i u jednom jednostavnom slikom dan važan opis onoga što se događa na Golgoti na današnji dan, na veliki petak. Kad sam vas jučer pitala o čemu ćemo pričati, vi ste rekli o smrti. Pa teška da, tema. veliki petak, pa da, ali ništa nam nije toliko blisko kao smrt. U filozofiji odavna, od kad mi znamo za sebe, smrt je prisutna jer se tiče svakoga.
jer smo mi smrtni ljudi. Jer mi htjeli ili ne htjeli, mi se bavili njom ili ne bavili, ona će doći. Dakle, nama ništa toliko nije sigurno kao smrt. To je najsigurnije, ima ljudi koji to onako radikalno kažu, smrtnost ljudi do sad je bila 100%. Dakle, nema nikoga tko bi izmakao smrti, nema nikoga tko bi se makao od nje. I s te strane, čak je u recimo filozofiji u prošlom stoljeću jedan značajan filozof smatrao da, zvao se Martin Heidegger, recimo mu ime, da nitko ne može živjeti autentično ukoliko nije prije toga susreo se sa vlastitom smrtnošću i prihvatio je. Drugim riječima, tko god živi bježeći od ideje svoje smrti i od toga da će umrijeti, on ne može ući u autentični život. Ništa ne može doživjeti duboko, autentično. Ostaje na površini, ostaje na igrama. Smrt sve čini ozbiljnim. Ništa nije tako brzo i radikalno što nas može iz neozbiljnog, nevezanog, površnog života preokrenuti u ozbiljnost kao što je smrt. Blizina smrti odjedan put sve mijenja i to čak blizina smrti drugoga, ne mora biti čak ni moja, se mijenja. Ona unosi jedan sasvim drugčiji osjećaj prema životu. Evo, to je ono naše ljudsko iskustvo, pa onda na Veliki petak, kad pitaš o čemu ćemo govoriti, a o smrti, nemamo neki drugu temu, ali ćemo govoriti o smrti iz perspektive Golgote, iz perspektive Isusove smrti, jer njegova smrt, osim tog što je to vjerojatno najutjecajnija smrt uopće na kugli zemaljskoj, negdje blizu tako radikalnog utjecaja, velikog utjecaja jedne smrti, možemo naslutiti u Sokratovoj smrti. Barem na zapadu, Sokratova i Isusova smrt su najprisutnije smrti, jer imamo opis njihovih smrti. One su radikalno različite u svojoj nakani, u tom što se dogodilo, ali se vežu uz važno ime. Mi ćemo Sokrata ostaviti, ne stignemo to, premda postoji puno u povijesti truda da se usporede te dvije smrti. Mi ćemo otići na Golgotu. Pogledat ćemo kako se događa Isusova smrt i to iz jednog teksta, iz Lukinog teksta. Od 4 evanđelja, sva 4 naravno imaju najduže prostora u svojim evanđeljima posvećenog Isusovoj muci i smrti. Dakle, toj drami počevši od posljednje večere pa do uskrsnuća, to je najviše vremena otišlo u to. Dakle, najviše prostora u evanđeljima je posvećeno upravo tome. To znači da tu leži najveće težište. I sva 4 se slažu u jednom istom pristupu. Nitko od 4 ne bilježi muku, patnju, bol, nasilje, neprijateljstvo drugih ljudi, da bi zapamtili tko je što činio sa nekom osvetoljubivom idejom. Sve se piše iz perspektive uskrsloga, iz perspektive nekoga tko je prošao kroz nepravdu i smrt i izišao iz nje. Dakle, i kad čitamo ovo, na neki način znamo da je u svijesti onih koji su pisali i u svijesti onih koji čitaju već prisutno uskrsnuće. Dakle, to je, evo, možda početno da nekako smjestimo i sami tekst i njegovu nakanu. Ali, kad mi pogledamo što Luka opisuje, Luka je meni specifičan i drag zato što on ima detalje koji niko drugi nemaju. Primjerice, jedini on kaže Isusovu rečenicu ili Isusovu riječ, molitvu, oče oprosti im, ne znaju što čine, to nećemo naći nikoga drugoga. I drugo, jedini Luka bilježi razliku među razbojnicima, jedan dobri, jedan zli. Tako da to su 2 razlike koje igraju golemu ulogu u razumijevanju Isusove smrti, pa onda bi nekako meni bilo na srcu da prođemo baš kroz taj tekst. Naravno, nećemo proći sve detalje, ne možemo proći duboko, imamo i neko vrijeme koje nas nekako ograničava, o tom bi se moglo puno vremena razgovarati, ali mi ćemo proći tako elementarne stvari, tako da možemo nekako snaći se u tom tekstu.
Prvo što opažamo kad dođemo na Golgotu je da na Golgoti nema jedan križ, nego 3. I to nisu samo ta 3 križa koja su tad podignuta i gotovo, nego prije ta 3 bilo je puno križeva i nakon ta 3 bilo je puno križeva. To nas dovodi do toga da kažemo Isus nije jedini koji je razapet na križ. Premda je njegovo razapinjanje u našem pamćenju, u našem sjećanju jedincato, mi pamtimo samo njegovu smrt i njegove detalje oko njegovog razapinjanja. Druge ne pamtimo, ali mi znamo da je to bila jedna rimska kazna, smrtna kazna koja je imala više učinaka. Imala je vrlo onako snažni javni učinak utjerivanja straha narodu. Dakle, i smaknuća su bila javna i sve do negdje 17. 18. stoljeća ta javna smaknuća inače su bili načini kako se može držati u pokornosti ljude, jer se onda vizualno vidi nasilje koje onda čovjeka drži pod nekim strahom da ne bi upao u neko ponašanje koje bi moglo tako završiti. Ali ta 3 križa nisu ista, zato što reakcije na 3 križa nisu iste. Svatko od trojice razapetih reagira na drugčiji način. I onda mi znamo da ista sudbina nema iste učinke. To je vrlo važno razumjeti, da ista patnja, ista kazna, ista fizička bol nema iste učinke na drugčije ljude. Ljudi su različiti i o tom kakav sam ja i što stoji u meni ovisi kako ću doživjeti i proživjeti nekada i sličnu sudbinu, navani sličnu sudbinu. Još jedna stvar koju na Golgoti ne vidimo, ne čujemo, jer mi možemo vidjeti križ i taj simbol, najčešći zapadni simbol, vidjeti kako se što bi eventualno moglo sličiti na realno događanje, ali ne čujemo. Golgota ne naliči našim crkvama u kojima visi križ, pa mi dođemo i idemo moliti pred križem. Križ je nama kroz 2000 godina postao mjesto adoracije, mjesto molitve, kontemplacije, tako da mi često puta križ povezujemo sa tišinom, sa mirom. Tog nema na Golgoti. Na Golgoti vlada buka. I to buka koja u sebi nosi psovke, krikove, užas, jauk, plač, podsmijehe. Dakle, sve ono što život može učiniti groznim u akustičnom smislu je tamo prisutno. Od udaraca čekića kroz ljudsko tijelo i kroz drvo do krikova. Se sjećam da sam negdje naišao na to da su neki svećenici i duhovnici, da bi minimalno približili što zapravo znači Veliki petak, nekada sugerirali jednostavnu stvar, da uzmeš čavao i zabodeš ga u drvo. Samo da iskusiš što to zapravo znači, koji je to zvuk, da čuješ taj zvuk i onda ti postane svjesno što to znači kad čavao prolazi kroz tijelo i udara u drvo i kako to zvuči, kako krikovi zvuče. Dakle, ta buka se razlikuje od našeg svakodnevnog susreta sa križem. 3 različite reakcije na 3 različita križa govore o 3 različita čovjeka i o 3 različite povrede. Mi ćemo kroz Lukin tekst moći naslutiti slojeve koje se kriju u muci i tom razapinjanju trojice ljudi na križ. Luka je vrlo, da tako kažem, specifičan autor. Ja smatram njegov opis Isusove smrti genijalnim. Zato što je
u malo detalja, sa malo riječi, donio mnogo slojeva. Ja sam se jedno vrijeme trudio otkriti što stoji u jeziku, u opisu Lukine muke. I otkrio sam dvije vrste jezika. Otkrio sam da u prvom dijelu do Isusove smrti na križu postoji jezik kojim se ranjava. To je jedna strana jezika, dakle ta destruktivna, ružna, ubojita strana jezika koja doprinosi patnji. I odmah nakon njegove smrti pojavljuje se drugi iscijeljujući jezik. I to je meni bilo fascinantno vidjeti kako Luka sa malo riječi slaže te različite slojeve. Dakle, u prvom dijelu on kaže najprije da su se izrugivali glavari. Dakle, riječ je o ljudima koji su bili privilegirani u društvu, privilegirani po svom društvenom položaju, po svom obrazovanju, po tom što su imali više svega nego drugi u smislu obrazovanja, znanja, društvenih mogućnosti, životnih mogućnosti. I oni su igrali veliku ulogu u tom da se Isusa osudi. Oni su na neki način gurali njegovu osudu. I sad kad su se našli ispod križa, Isus je već podignut na križ, kad vidite tijelo koje je pribijeno na križu, vidite izmučeno tijelo koje jedva da je živo, koje se muči, imate ljude koji stoje ispod i izruguju se. Mislim, prvo pitanje je zašto? Mislim, tko to od nas ljudi ima još potrebu izrugivati se s nekim koga nisi volio, koga si htio osuditi i uspio u svojoj osudi, sad vidiš da je razapet i sad će brzo umrijeti. Zašto potreba za izrugivanje? Mislim, zbog čega? To malo tko radi. Mi kad imamo neprijatelje pa i pobjedimo, nemamo još potrebu izrugivati se. Zašto to rade? Dakle, mora postojati neki razlog zašto tako inteligentni ljudi imaju potrebu izrugivati se. Mi taj razlog možemo lako pronaći u onom što je Pilat vidio kad su mu doveli Isusa. Marko evanđelist kaže kad su mu doveli Isusa da je Pilat odmah u trenu znao ovaj nije kriv. I znao je, doveli su ga iz zavisti. To izravno stoji. To je jedini put, čini mi se, u Markovu evanđelju da se upotrebljava riječ zavist uopće. Na čemu su mu bili zavidni? Dakle, ta zavist je njih tjerala. Zavist je jedna grozni osjećaj. Zavist je osjećaj kojega čovjek ne može podnijeti, jer on gleda što drugi ima i smatra to drugi ne bi smio imati, to bi ja trebao imati. To ne bi smjelo pripadati njemu, to bi trebalo pripadati meni. Ali to zavist ne može javno reći ja sam zavidan, to treba pripadati meni, nego zavist uvijek funkcionira, da tako kaže, on nema pravo na to i zato mu to treba oduzeti. A onda šuti o tom da bi on to htio imati. Zato ćemo zavist najčešće naći na sudovima. Gdje se tamo traži pravo i pravda, a iza nje se skriva zavist koja se ne smije reći. Pilat je to pročitao i kaže, izdali su ga, doveli su ga iz zavisti. Na čemu su mu zavidjeli? Kratko rečeno, zavidjeli su mu na tome što se dogodilo, što se događalo kad bi Isus govorio. To može zamisliti glavare svećeničke u hramu, koji žive od hrama, koji se tamo kreću i dođe jedan sruba zemlje iz Galileje i počne govoriti i svi hrle k njemu. I kad on govori, svi su zanešeni njegovim govorom i ovi gledaju, što smo mi ovdje? Gubim posao. Izgubit ćemo sve ljude. To je Kajfa na koncu i rekao u Ivanovom evanđelju, ako ga pustimo, izgubit ćemo narod. Dakle, njihov osjećaj je bio, mi bismo zapravo htjeli to što on ima. Mi bismo htjeli to što on ima jer je to važno, je to dragocjeno. Što je to što je Isus dobio, a što su oni gubili ili su mislili da nemaju? To je, ima jedna studija jednog njemačkog filozofa,
Manfred Frank se zove se Ekonomija pozornosti, gdje on kaže na kugli zemaljskoj nema ničega tako opojnog, tako dragocjenog kao što je pozornost drugog čovjeka. Dakle, mi smo spremni dati sve, i novac, i imanje, samo zato da imam pozornost drugog čovjeka. A Isus je tu pozornost dobio od naroda odjedan put, samo kad bi govorio. I mi znamo da je to doista ono najdragocjenije što imamo. Svi oni koji su nekad bili u javnosti, svećenik koji govori, Blanka Vlašić koja skače, političare koji imaju kamere ispred sebe, novinare koji su neprestano na televiziji. Svi oni znaju koliko u tom ima nečeg što ti daje duboko zadovoljstvo, pozornost ljudi na tebe. To djeluje kao droga i kad ostanemo bez toga, to je na neki način jako teško i to se može vidjeti kod svih ljudi koji imaju takvu pozornost pa izgube što se događa. Ali to ne važi samo za ljude koji su u javnosti, to važi za naše svakodnevne živote. Primjerice, ako imate nekoga tko je pozoran na tebe, nekog tko te voli, nekog s kim možeš razgovarati, nekog komu otvoriš vrata i stalno je prisutan. To je najdragocijenije što može dobiti. I ako se dogodi jednom trenu zbog nekog razloga da se to prekine, ima ljudi koji to ne mogu izdržati, kojima je to golemi teret, jer ne mogu više bez te pozornosti koju su dobili. Dakle, to što su glavare svećenički kušali da gube, a da Isus dobiva pozornost, je bio razlog zbog čega su oni ispod križa sada izrugivali se s Kristom. Kako mi to možemo znati? Zato što čujemo što kaže, da to je Luka genijalan. Luka kad kaže kako su se izrugivali, kaže druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji izabranik. Oni ne kažu druge si spasio. Oni ne kažu spasi sam sebe. Oni kažu druge je spasio. To znači njihov sugovornik nije Isus. Oni ne kontaktiraju s njime. S kim oni razgovaraju? Kome oni govore? Oni govore narodu. Oni, dakle, narodu koji je dao pozornost Isusu i zbog čega su oni bili duboko ozlojeđeni, govore, evo vam ga, gledajte ga sad. To jest, ponašaju se kako se inače ponaša zavidnik. Ako mi ne možemo baš dobiti vašu pozornost, onda nam je drugi važni interes da je nema ni on. Pa ćemo onda govoriti narodu, gledajte ga, da narod više nema pozornost na njega, nego da tu pozornost odvrati. Drugim riječima, to je vrlo jedan sjajan opis logike zavisti koja se dogodila na Golgoti, koja je opisana u kratkoj rečenici. Istovremeno, kad se izruguju, kažu nešto što ne mogu prešutjeti. Meni je to fascinantno. Dakle, oni sad u tom stanju zavisti, u stanju što su dočekali da će on sada biti mrtav, da je ubijen, kad su sve dobili što su htjeli dobiti i kad se izruguju, ne mogu da ne kažu istinu. To je tragedija svake poruge. Oni kažu, druge je spasio. Točno. Druge je spasio. Dakle, i kad se izruguju, ne mogu ne reći istinu. Ali sad se događa još nešto. Kažu, druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je Mesija. I ovdje oni zbog poruge iskrivljuju ne Isusovo poslanje, jer oni ne mogu učiniti da on ne bude Mesija, nego iskrivljuju svoje znanje o Mesiji. Njihovo duboko znanje je da Mesija dolazi spasiti narod. I oni sad, da bi se izrugali s Isusom, moraju preokrenuti to i reći, ako si Mesija, spasi samog sebe. Kao da bi Mesija trebao doći spasiti samog sebe, što bi bilo posve proturječno u samom pojmu Mesije. Ali da bi se mogli izrugati, moraju preokrenuti čak i svoje znanje. Na neki način
iza cijele poruge stoji neka vrsta priznanja da je Isus Mesija, priznanja da je druge spašavao. I ono što oni izriču, a ne znaju to, je najdublje što se događa. To je da će Isus svojom smrću doista spašavati druge. Da je njegova smrt za spasanje drugih. Mislim, kad se malo rasloji ova prva poruga, otkrijemo jednu dubinu koja je iznimno važna i koju mi možemo staviti u posve jednostavnu stvar. Tko god dođe pred Boga, pred križ, htio on to ili ne htio, pokaže se kakav je. To je jedna duboka istina za svakog čovjeka, za svakoga. I stajati pred križem nije jednostavno, ali stajati pred križem dovodi do istine. I tu će se naslutiti na neizravni način što je Isus zapravo htio reći kad je rekao ja sam istina. Istina ne u smislu neke teorijske istine ili jezične istine, nego istina u smislu svjetla koje pokazuje kakav je. Kako stoji stvari, kakav sam ja, kakav je svijet, kakvi su odnosi, koja pokazuje što to zapravo jest. Da, to je prva grupa koja se izruguje. Luka nakon toga odmah kaže da ima i druga grupa koja se izruguje, to su vojnici. Vojnici nisu Židovi i oni vjerojatno vrlo površno razumijevaju židovski život i ulogu Mesije. Njima zapravo Mesija ne znači nešto baš previše. Pa oni ono što čuju, ono što razumiju od poruga, prevode na svoj jezik. Pa onda se izruguju, ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe. Dakle, oni ne čuju Mesija, oni čuju kralj židovski, a kralj židovski je napisao njihov Pilat i stavio ga iznad glave Isusove, pa onda oni to prevode, ako si kralj židovski, spasi sam sebe. Dakle, vojnici su na neki način ljudi koji nemaju nekog svog osobnog odnosa prema Isusu, pa zato neće govoriti o Isusu, nego će govoriti izravno o njemu. Oni nemaju nekih prijašnjih odnosa koje bi sad raščišćavali, oni imaju svoje zadatke koje obavljaju, njima je Isus jedan od mnogih koji će biti obješeni, oni nemaju neka pitanja zašto, kako, zbog čega, oni obavljaju neki svoj zadatak koji im je zadatak dan u toj pokrajini gdje su oni ništa drugo doli službenici jedne vojske i onda kažu ako si kralj židovski spasi sam sebe. Dakle, oni se obraćaju Isusu izravno i pretvaraju religioznu porugu koju su čuli od glavara u političku porugu i povezuje se onim što je Pilat napravio. Pilat je napravio natpis i taj natpis je isto tako poruga Isusova, poruga Isusu, ali puno više poruga glavarima. Dakle, Pilat je, u evanđeljima nitko nije toliko tražio da Isusa oslobodi kao Pilat. Nitko nije bio tako jasno svjestan da je Isus nevin kao što je bio Pilat. I nitko nije imao ključ u ruci kao što je imao Pilat i napravio je, što se njega tiče, vjerojatno puno da bi ga oslobodio, ali nije uspio. Politički položaj, njegovi razlozi iznutra su učinili da je njemu bilo oportunije predati jednoga nego li se sad baviti sa cijelim nemirom u Jeruzalemu. U svakom slučaju, Pilat je međutim bio vrlo ozlojeđen na to kako su se glavari odnosili prema njemu, na taj pritisak koji je dolazio izvani, na taj pritisak na koji je on popustio. I da bi se onda na neki način osvetio glavarima i rekao, dobro, pa zapeću ga, ali stavit ću gore, to je vaš kralj. Kad vi mene stavljate pod toliki pritisak, sad ću ja vas izrugati, eto vam kralja vašeg nekad razape. Oni su se odmah pobunili, nemoj stavljati da je on kralj naš, nego da je on rekao da je naš kralj, da se to naprave. Pilat je rekao, nešto sam napisao i tako ta poruga, ovo je kralj židovski, zapravo je poruga više glavarima nego li Isusu, pa se vjerojatno može razumjeti da je unutarnja potreba da budu bučni u svojim porugama došla i odatle, da je bolje vikati, izrugivati se s Isusom, nego li čitati gore
pa gledati tu porugu koja je neki način upravljena njima. Tako da, sad kad to pogledamo, mislim, kad sumiramo ovo, mi vidimo da se poruge na neki način šire, množe. I onda će Luka opisati još jednu najmanje očekivanu porugu, jednu koju je teško bilo zamisliti, a to je da ga je pogruđivao jedan od obješenih. Mislim, nitko nije Isusu bliže u tom trenutku na križu od ove dvojice razapetih. Oni su mu bliski po fizičkoj boli, po blizini smrti, po društvenoj ostavljenosti, po psihičkoj muci. Dakle, oni su tu, rekli bi se, vrlo blizu, pa ipak dvojica njih će različito reagirati. Jedan će oponašati glavare i govoriti to što oni govore. Dakle, on će imati potrebu solidarizirati se sa grupom koja se izruguje s Isusom i ponavljat će porugu: nisi li ti Krist, spasi sebe i nas. Ovo zvuči kao molitva, ali ona je zapravo nerealna. Ona je nestvarna i nerealna i ovaj čovjek na neki način se solidarizira sa porugama koje dolaze akustično do njega. Zašto on to radi? Kažu ljudi da je puno gore od fizičke boli doživjeti potpunu ostavljenost. Potpunu ostavljenost od ljudi. A trojica razapetih su izbačeni iz društva. I onda jedan od njih traži minimalnu blizinu s drugima, pa govori to što drugi govore. Pa onda se izruguje s Isusom kao što se i drugi izruguju. Tako da bi osjetio minimalnu pripadnost nekoj grupi. I njegova molitva zapravo je nešto što nije molitva, jer ona nije izrečena u vlastito osobno ime. On govori u množini: spasi sebe i nas. Dakle, u množini nekako se nije uopće načisto što se događa ni s njim, niti oko njega. Kad sumiramo ove poruge, da vidimo da poruge dolaze odozdo, od glavara, od vojnika, da dolaze odozgo iznad glave Isusove, od Pilatova natpisa, i da dolaze sa strane od jednog razapetoga. Na neki način kao da je Isus okružen porugama. Sa svih strana, gdje god se okrene, dolaze poruge. Izrugivanje je na neki način svijet, kompletni svijet u kojem se on nalazi. Dakle, mi sad znamo da je u tom trenutku Isus potpuno, što se tiče ljudi, okružen porugama. Ali u takvom trenutku, to je možda vrlo jaka slika, dakle u trenutku kad sam izbačen iz svijeta, odbačen od ljudi, izložen porugama, ostaje otvoren jedan odnos kojega nitko ne može zatvoriti. To je odnos sa Ocem Nebeskim. Isus može moliti u tom trenutku. On može izreći molitvu, može izreći krik. To je za mene slika koja kaže, bez obzira u kakvoj teškoj situaciji, ljudski govoreći, se čovjek našao, svatko uvijek ima pravo prizvati se na Boga. Svatko uvijek ima pravo viknuti: Bože moj, otvoriti na taj način nebesa. Luka opisuje kako se ove poruge mijenjaju. Oni će se početi mijenjati od drugog razbojnika, koji će najprije napraviti jedan neobičan gest. To je, najprije će razgovarati sa razbojnikom na križu. Dakle, preko Isusa teče razgovor. On najprije jezikom brani Isusa. To je vrlo zanimljivo da razbojnik ima potrebu zaštititi Boga.
Zar se Boga ne bojiš ni ti koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi primamo što smo djelima zaslužili, on ništa opako ne učini. Dakle, on štiti Isusa, on ništa nije kriva. Ti i ja, a mi jesmo zločinci, mi smo to zaslužili. Mi smo znali da nas čeka moguća kazna ako nas uhvatili. On ništa nije kriv. Što napadaš njega? Dakle, ta jezična mogućnost da mi jezikom, ovaj čovjek isto ne može doći do Isusa, ne može mu ublažiti rane, ali može jezikom učiniti da se čuje istina, može ga jezikom izdvojiti iz poruge. I tu se događa prvo izdvajanje. A druga stvar koja se događa ovdje je da ovaj čovjek ne sluša što drugi kažu, pa ponavlja, nego on govori. I to govori o sebi, i to govori istinu. Njih su dvojica razbojnika, ovaj prvi nema ništa od njega, on samo ponavlja što su drugi rekli, a ovaj drugi govori odmah o sebi i to govori najgore o sebi. Mi smo razbojnici, ja sam učinio zlo i ti si sa mnom učinio. Dakle, mi smo pod osudom. Drugo što on pokazuje, ima strah Božji. Dakle, on ima vrlo osobni odnos sa Bogom, premda je zločinac. I ono što on čini, to je da on vidi samog sebe. Ovo je fantastični opis što se događa s ljudima ako hoće stupiti u odnos s Bogom. Dakle, ovo je prvi razbojnik koji je fizički najbliži Isusu, prostorno, i koji je po svojoj patnji u najsličnijoj situaciji. On niti vidi sebe, niti zna s kim je suobješen. I zato izrugujući se, ne misli on da će ga Krist spasiti, nego on misli ajmo se izrugivati, nema od tog spasanja ništa. Dakle, on ne vidi ni sebe i tako ne može prepoznati tko je razapet uz njega. To je sjajna slika koja kaže čovjek ne može prepoznati Božju blizinu sve dotle dok ne vidi samog sebe. A to ovaj drugi ima. Kad on vidi samog sebe, njemu odmah jasno da je Isus Mesija. To je sjajna slika da se put Bogu otvara tek onda kad ja prepoznam sebe. Ili blizina Božja se pokazuje najprije u prepoznavanju samog sebe, u tom što je. I on će tad moliti u osobno ime. I on će kazati, Isuse, sjeti me se. Kada dođeš u kraljevstvo svoje, on nije nerealan. On ne kaže spasi me. On ne kaže siđimo s križa. On ne kaže spasi nas. On kaže sjeti me se. On je realan. On zna sad je gotovo. On zna nema tu, to će biti kraj. Ali on kaže kad ovo prođe i ti dođeš u svoje kraljevstvo, sjeti me se. I najčudesnije što se događa u tom trenutku je da Isus govori. Do sad nije odgovorio ni glavarima svećeničkim, ni vojnicima, ni ovom razapetom. Nikom ne odgovara. Drugim riječima, kad ja prilazim Bogu, a ne znam samog sebe, kad ja prilazim Bogu iz krivih nakana, kad ja prilazim Bogu iz izrugivanja, on ne odgovara, on ništa ne kaže. To je kao da ga nema. Kad se on javlja riječju, kad spoznam sebe, kad vidim realnost, kad priznam to i kad kažem, evo, ja sam to. I on kaže, zaista kažem ti danas ćeš biti sa mnom u raju. To je fascinantan trenutak u kojem se riječima događaju stvari. Riječima se događa kajanje, riječima se događa stvarno otkriće tko sam, riječima se događa otkriće novog svijeta, otkriće raja kojeg nikad nije vidio, ali otkriće da je on moguć. I to je iscijeljujuće djelje. Ovaj čovjek koji je bio razapet doživljava oproštenje, doživljava iscijeljenje svoga srca, doživljava kao da mu se otvaraju vrata novog života kojeg nikad nije poznavao. Ima još jedan dio u Lukinu evanđelju gdje otkrivamo nešto čudesno. Jedan od vojnika, i to satnik, koji bio vjerojatno odgovoran za cijelo razapinjanje, čini nešto što nije učinio nijedan Isusov učenik. Nitko od onih koji su mu bili blizu. On će reći rečenicu koja djeluje iscijeljujuće. Zbilja čovjek ovaj bijaše pravednik. I ako mi zamislimo da to nije čovjek koji je išao za Isusom, da on nije vidio njegova čudesa, nije slušao njegove govore, nije se hranio od kruha kojega on umnožio, ništa od toga. On je samo vidio kako umire.
I to kako je Isus umirao, za njega je bilo dovoljno da zna da je on pravednik. Zašto je to tako? Zato što je on vidio kako drugi umiru. A nama nije teško znati da su ljudi razapeti na križ umirali u groznim mukama, sa molbom završite mi te muke, ubijte me. To je recimo vrlo česti način bio da su osuđenici molili da ih se ubije, da im se dokrajči život. Rimski vojnici su imali zadatak napraviti sve da se smrt oduži, da se produži patnja. Dakle, oni su znali kako se to radi. Ili su doživljavali da su ovi koji su bili osuđeni proklinjali ih sa križa ili im prijetili da će im prokleti djecu, da će im se pojaviti u snovima, da će im se vratiti iz drugog svijeta, da im se osvete. Drugim riječima, smišljali su onu moguću zadnju otrovnu riječ koju bi uputili s križa i oni su to doživljavali, oni su znali kako se to doživljava. On je gledao Isusa i vidi, to se nikad nije dogodilo tako. On nikad nije vidio tako neko umire. On je vidio kako dolaze poruge odozdo, kako udaraju u Isusa. I nije da se nije vratila nazad. On nikome nije uzvratio na porugu porugom, na uvredu uvredom. Ništa. Je samo vidio kako sve to na neki način nestaje i vidio je da umire drugčije od drugih i on je znao da je on drugčiji. I sad mislim, Luka je sjajan u tome što nam kaže, pogledajte rimske vojnike koji bi po sebi trebali biti neprijatelji Isusa. Među njima ima jedan koji zna tko je pravednik. Znači, nikad nemaš jednu grupu u kojoj svi misle isto. Isus je imao učenike, jedan ga je izdao. Dakle, nijedna grupa nije toliko kompaktna i kompatibilna da ja među neprijateljima ne bi mogao naći nekog tko vidi istinu, tko zna što je pravednost. I nikada neka grupa nije toliko kompatibilna da se u njoj ne bi mogao naći nekog ko će izdati, ko će drugčije misliti. Dakle, to je ono što mi se čini vrlo važno za naše ljudske odnose, za razumijevanje drugih ljudi, za potrebu suzdržavanja od etiketiranja, od stavljanja pod zajednički nazivnik svih ljudi, od tog što mi nazivamo predrasude, od predrasuda kojima uvijek iznova neke osuđujemo. Luka ima još jedan moment i on kaže, i on isto važan, kad je Isus umro i kad je narod vidio da je on mrtav, počeo se vraćati kući sa jednom gestom, bijući se u prsta. Ta gesta je nama vrlo jasna. Neko udara sebe u prsa kad se kaje. To je gesta kajanja. Joj, žao mi je. Mi se pitamo, a zašto se ovaj narod kaje? Narod je opisan do sada kao netko tko je samo promatrao. Nisu rekli ništa, narod nije vikao, vikali su glavari, kaže Luka. Narod je ovdje za Luku jako važan moment, jer će taj narod biti prvi kojemu će se navijestiti radosna vijest uskrsnuća. I taj narod će se obratiti. Ali oni se sad kaju zbog jednog vrlo preciznog razloga. Njima je u trenutku kad je Isus umro, a smrt sve čini drugčijim. Smrt na neki način uozbilji, smrt nam donese jasnoću koju prije nismo imali. Isusova smrt je pokazala jasnoću, mi smo krivi zbog tog što smo samo promatrali. Ne mogu biti blizu nepravde i promatrati glumeći neutralnost. Moja neutralnost u blizini nepravde je moja krivnja. To je u prošlom stoljeću jedan važan filozof, zvao se Karl Jaspers, nazvao metafizičkom krivnjom. Za nju nema neke kazne, nije predviđena u zakonu. Ona se sastoji u tome da ja znam u mojoj blizini se događa zlo, ali se ja pravim da se to mene ne tiče. Nijedan zakon me neće kazniti zato što je u mom susjedstvu bilo neko nasilje, a ja nisam reagirao ili nisam prijavio.
Ali ja se ne mogu osloboditi krivnje jer ona leži na meni jer ja znam da sam ja mogao drugčije. Ta krivnja on naziva metafizičkom zato što je instanca pred kojom ja to moram razriješiti Bog. Ja pred Bogom ne mogu reći nije mi se to ticalo. Pred zakonom mogu, ali pred Bogom ne mogu jer me se tiče tuđa patnja. Mislim, tu diramo nešto što smo već dotakli, a to je da drugi čovjek, njegov život, njegova patnja, njegova glad, njegova žeđ se tiče mene izravno. Ja nisam neutralan prema tome. Tako da ovaj Lukin kratki opis je opis jednog važnog momenta za naš cjelokupni život, a to je da tuđa patnja se tiče nas. Sad, ja znam da mi nemamo puno vremena, je tako? I da na neki način zaokružimo cijelu ovu priču, ona ne bi imala toliko snažnog učinka ako mi ne bismo sad postavili možda krupno pitanje na koje nećemo više moći odgovoriti, a to je ta Isusova molitva u takvom ozračju izrugivanja. Molitva koja glasi: Oče, oprosti im, ne znaju što čine. To je mene najčudesnija molitva. Nema uvoda u nju, nema zaključka. Isus je izriče i ništa se ne događa. Ko da se ništa nije promijenilo. Oprosti im, ne znaju što čine i nemamo ništa. Dakle, mi o toj molitvi mogli na neki način dugo govoriti. Ja bi da zaokružimo priču koju smo do sad imali, nju samo kratko naznačio da je to jedna velika, golema škola oproštenja inače. Dakle, ako netko hoće naučiti što znači oproštenje, on treba doći u blizinu ove molitve i tražiti što znači oproštenje. Ali da zaokružimo sliku, moramo se pitati, dobro, mi vidimo da je Isus izrugivan od različitih grupa koje između sebe nisu usklađene. Ko ih je uskladio? Kako oni svi djeluju kao da svira orkestar poruga? Tko dirigira porugama? I kad tražimo odgovor na to pitanje, naći ćemo jedan neobičan odgovor, zato što u jeziku kojeg smo čuli možemo prepoznati dirigenta. On je prisutan, ali ga niko ne vidi, niko ga ne opaža. Naći ćemo ga u njegovom jeziku. Taj jezik je prisutan puno ranije u Lukinu evanđelju, na početku Isusova javnog djelovanja, u 4. glavi, gdje Luka opisuje ovo. Isus se pun Duha Svetoga vratio s Jordana i Duh ga 40 dana vodio pustinjom gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: Ako si sin Božji, se sjećaš poruge? Ako si sin Božji, siđi s križa. Počinje: Ako si sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom. Isus mu na to kaže: Pisano je, ne živi čovjek samo u kruhu. I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: Tebi ću dati svu vlast i slavu njihovu, jer meni je dana i komu hoću dajem je. Ako se, dakle, pokloniš predamnom, sve je tvoje. Isus mu odgovori: Pisano je, klanjaj se Gospodinu Bogu svomu i njemu jedinomu služi. Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh hrama i reče mu: Ako si sin Božji, baci se odavde dolje. Pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Odgovori mu Isus: Rečeno je, ne iskušavaj Gospodina Boga svojega. Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike. I evo druge prilike na Golgoti. Ali on više ne mora govoriti sam. Sad gledaj što Luka radi. Luka kaže: kušnje u pustinji su bile tamo gdje nikoga nije bilo. Nije bilo promatrača, nije bilo glavara, nije bilo naroda. Isus je đavao sam. I mi čujemo jezik: ako si sin Božji, ako si sin Božji. Drugim riječima, đavao ne kaže ti nisi sin Božji, nego ako si. Ta sumnja, taj crv sumnje je jezik vražiji. Ako si. I kušnje nisu uspjele. Ali vrag je strpljiv, vrag ima vremena koliko god hoćeš. Njemu nikad
vremena ne nedostaje. On ima vremena, može čekati koliko hoće, čeka slabu točku. Čeka kad će te uhvatiti tamo gdje ti bude slabo. Dakle, drugim riječima, vrag nema sućuti pa da kaže joj, sad je njemu grozno na križu, ne treba mu još i ja. Nego, sad je prava prigoda. Vrag dolazi kad ti je najteže. Zato mi kažemo da jedna nevolja ne dolazi sama po sebi, dolazi samo i dolazi druga. Jer ovaj čeka kad će zaskočiti. I sad, na Golgoti, on ne mora reći ni jednu riječ. Njegove riječi ponavljaju drugi. Tu imamo mehanizam zla i mehanizam poruge. Znaš kako to funkcionira u razredu? Jedno dijete kaže, ovo je debele. Sljedeći 50 godina svi tu zovu debela. Mislim, najveći dio ljudi ne misli što kaže, ali ponavlja porugu za koju ne zna što znači. Možda i ne zna koliko je to bolno za onoga. Ako me kaže, to se njoj čini pa tako, to nije ništa strašno, to može biti čak i simpatično. Drugim riječima, zlo se događa množenjem i ponavljanjem. Jer mi vidimo poruge koje su događale se tako da svi ponavljaju što je neko već rekao. Tako se poruge množe, ponavljaju se. Ja na neki način samo sudjelujem u nekom mehanizmu koji je veći od mene i ne vidim da postoji dirigent koji dirigira iza toga. Ovaj dirigent ovdje je grozno ime ima. On je opisan kao protubožja sila i sila koja može puno ljudi uključiti u nasilje, u zlo, u izrugivanje koje zagorčuje nekome život. To da se vrag pokazuje samo u jeziku, u formi jezika, a ne u nekom liku na Golgoti, za nas je dovoljno važna uputa koja kaže u našem jeziku leži više od tog što mi mislimo. Kad mi govorimo, mi kažemo puno više nego što bismo mi htjeli reći. U našem jeziku odzvanjaju utjecaje pod kojima mi stojimo. U našim riječima se kriju otrovi koje mi prenosimo ni ne misleći na njih. Zato se vraćamo nazad da narod je u trenu kad se dogodila smrt skopčao da nije bio u redu. Pa onda za nas isto tako veliki petak, trenutak kad se može probuditi svijest da ja ipak činim neko zlo, a da ga ne vidim. I to nas vraća na Raimunda Kuparea, na tu sjajnu sliku koju je rekao u našoj svijesti stoji začahurena savjest koja još nije proradila, ali ovaj koji je raspet, on čeka, strpljuje i čeka kad će zalepšati taj leptir istine, taj leptir čistoće. Da je pročitam još jednom. Tvoj zadnji krik još i danas drma stjenkama ljudskoga uma u kojima se začahurila savjest. Ti šutiš i čekaš da se pojavi leptir. Stalno su mi neke knedle bile u grlu cijelo vrijeme dok ste razmatrali priču. Ovo je vrlo dramatski tekst i on je onako vrlo je nabijen emotivno i kad god uđemo u njega, teško da ne vidimo sebe i da ne vidimo na neki način svoju suradnju sa zlom i svoju potrebu da se još jedan put taj leptir pojavi, vrati u život. To je tek nakon što smo ishodali, koliko god bilo površno ovim tekstom, opažamo koliko je Raimund Kuparea duboko doživljavao ovaj tekst kad ga je mogao zgusnuti u jednu malu sliku i u nekoliko riječi. Eto. Hvala vam na ovom intenzivnom razmatranju. Mi sutra ćemo ispoštovati Veliku subotu i šutnju i nećemo snimati. Ostaćemo bez riječi. Pustit ćemo da dan, barem ovo što se tiče javnog govorenja, bude njem, bez riječi. Ostaćemo u tišini.
A vidimo se na Uskrs. Može. Hvala ti, Božji Blanka. blagoslov. Tebi Vidimo se. isto. Bog.